kalian yung iga neutral border dispute redressal forum kamu ada juyu ini parlok perjoro di media wi dia yelei na kebenta urusan gajing itu gajing penbat pun seperti ke megalia wasam tegani gajing percang gayu ya gani lagi draw man ko na kebenta open mic phone ke baising ya gajing lain ti gayu ha gajing itu ni kampur kamsam Tahu gajing man ko kumupun gawi gajing yi aku penlek ini tiket lagi draw kemudian wada bun pelat ki tiket lagi draw ini apa relum jang dia yang ni ketik ni kedah wa chem jing yi ko dai mo thit hanla kapte le managaliang yung i kam ko forum publi yoro itu ki parlok perjor man ko ya kersalang i he gani ke kam ini dele iga daga luti ke wa hok ukut em ni wan ni jingle siliang kat kamu ya thit ilok de ini tiket de yulang ki woro man de kliap lang ini de ki pam ki ye man chong ha ka pha kan sit ke yung pi kam ki parlok perjor ki wa thit ni tiket to ka tu yo i ya ga jingjit ya ga fast price dauma paila koridor lengkot Diam ah. Debiang to. Fast price. Iwi praso kendenru. Iwi praso kendenru. Iwi sosisin. Iwi praso kendenru. Ka price ko ar, kaskon price kula ada kekong soram kiate. Kena rekan renderi kita the second prize yoi raso pranru tu yoi gajingjit ane kelak ia ga price kawale Ivi san le no nhau sosisin Ivi san le no nhau consolation prize number 1 ivinru pra iviso Iwi Katu yo ni gajingjit ia ga consolation prize number 1 ivi le ivi arkende Iwi leng ivi arkende Iwi ar ndai consolation prize number 3 the consolation prize kawale ivi praso nyausan Iwi pra so nhau san Awan ya ga consolation prize number 4 ka consolation prize ko so dau he mulang ki sayo Iwi not ru ra iwi Iwi not ru ra iwi kawasan ka consolation prize da uchana me ukla igini clear tarbiang yang lo tarbiang consolation prize lo khadu number upang to pra khende nyau nyo pra khende nyau nyo pra khende nyau ta